Pemirsa Dinas Pertanian dan Pangan di Sperpa, Kabupaten Badung, saya nincapang pengupaya untuk nambakin pengelola rabies, melarapan ngelaksana yang vaksinasi terhadap hewan pembawa rabies HPR. Di Sperpa, taler niagayang sawetara siki miliar rupiah, anggen pengadaan vaksin sawetara 6,5 tali dosis. Kadis Perpa Badung Iwayan Wijana Mausang vaksinasi HPR patut kemargiang nyabran warse. Pameka sering pengawit warsane mangkin, pai ketandane sampun nedunang tim vaksinasi ke desa kelurahan ring Kabupaten Badung. Kalah nyani sampun meprekanti sareng bages saking desa. Vaksinasi taler kaulengang majang ring samian populasi HPR ring Badung. Ring sajoning nincapang pemargi vaksinasi rauhe mangkin, pai ketandane sampun ngawawain kuentenan stok vaksin. Kauningin sane mangkin stok sayaga sawetara kalih dasa tali dosis. Mantan kabag organisasi Setda Badung puniki mausang, vaksinasi ring warse kali tali 3 sampun memargi sia dasa sia persen saking samian populasi HPR inggih punika ulung dasa sia tali ukud. Wilangan populasi HPR ring Badung wenten sia dasa 3 tali ukud. Bali Pos Nguningayang.